විරහ වේදනාවෙන් අසරණ වී දුක් විඳින ඔබට කුවේණී තැම් හතෙන් සහ කාලි තැම් හතෙන් ඔබින් සිතේ ඇති පෙම්වතා හෝ පෙම්වතිය වශී කර දෙන සීතාලිකුරු මෑණියෝ ඕනෑම කෙනෙක් බෑ කියන ඕනෑම කටයුත්තක් මට කරලා දෙන්න පුළුවන්. කුවේණී දැහැම් හත හා කාලි දැහැම් හතෙන් වැඩ කටයුත්තක් කරොත් කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. දින 3ක් ඇතුළත ඕනෑම වැඩ කටයුත්තක් මට සාර්ථක කරලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙක් කාලයක් මම කරපු වැඩක් අසාර්ථක වෙලත් නැහැ. බාරගත්ත වැඩක් නොකර ඉඳලත් නැහැ. දින 3න් ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී ගුරුකම් අනවින හදිහූනියම් ඉවත් කිරීම තරංග විභාග ජය සතුරන් මෙල්ල කිරීම දරුඵල ලබා දීම ඇතුළු මෑණියන් වහන්සේ ඇත්තටම මතු බුදු වෙන්න ඕනේ මට මෙහෙම පිහිට වුණාට දැන් මම මගේ පෙන්වතත් එක්ක සතුටින් ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේට ගොඩාක් පින් මට මේ කරපු උදව්වට. සාගර බන්ධනය හරහා සයුරින් එතරටත් මෙතරටත් ඕනම අසරණ දරුවෙක් සඳහා පිහිටවන සීතානිකුරු මෑණියෝ අමතන්න 076යි 0646යි 052 මේ වීඩියෝවෙන් අපි කියන මන්ත්‍රය ඊටමත් බලගතු කාම දෙවියන්ගේ අති ප්‍රබලම වශී මන්ත්‍රයක්. මේ වශී මන්ත්‍රය ඔයා කැමති ඕනෑම කෙනෙකුගේ ආදරය ඔයාට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන හැම ආදර ගැටලුවක්ම මේ මන්ත්‍රය ඔස්සේ විසඳා ගන්නට ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. ඔබගේ පෙම්වතා, පෙම්වතිය, ස්වාමි පුරුෂයා පිරිද ඔයා කියන ඕනෙම දෙයකට නතු කරගෙන ඔයාට කැමති විදියකට ජීවත් වෙයි. ඔයාගේ සහකාරයා හෝ සහකාරිය සැරපරුෂ කෙනෙක් නම් එයාගේ සැරපරුෂකමත් මේ මන්ත්‍රයට නැති කරලා දාන්නට පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන ආදර ගැටලුව හොඳින් මෙනෙහි කරගෙන මේ මන්ත්‍රයට හොඳින් සවන් දෙන්න. මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්නට කිසිම වත් පිළිවෙතක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට කැමති දිනයක, කැමති වේලාවක, කැමති පිරිසිදු ස්ථානයක මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න. ඔයාගේ හිතේ තියෙන ඕනෑම ආදර ගැටලුවකට මේ මන්ත්‍රය සෙතක් වෙනවාමයි. ඒක ස්ථිරයි. එසේ සිතාගෙන මේ මන්ත්‍රය හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ වගේම මේ මන්ත්‍රය හිතින් ගායනා කරන්න. දැඩි විශ්වාසයකින් හා භක්තියකින් මේ මන්ත්‍රය හිතින් ගායනා කරනකොට ඔබට නොදැනීම ඔබගේ බලාපොරොත්තුව ඉටු වෙලා තියේවි. මේ මන්ත්‍රය ඔබට වරදින්නේ නම් නැහැ. මේ මන්ත්‍රය ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉටුවන දිනය දක්වාම අඛණ්ඩව දිනකට එක වාරයකින් ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් නම් ඊටමත් ප්‍රතිඵලදායී වෙනවා. මේ මන්ත්‍රය දිනකට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් ශ්‍රවණය කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම ඔයාට දිනේ තුලදී අහන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ශ්‍රවණය කරන්න. මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න ඔබගේ බලාපොරොත්තු වල ප්‍රතිඵල ඔබට ආකර්ෂණය වෙන්න ගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලගේ ප්‍රාර්ථනා ඉටු වෙන්න කියලා, ඔයාගේ ආදරය ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. කාම දෙවියන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාවෙන් ඔයාලගේ බලාපොරොත්තු ඉටු වේවා. ඕම් නමෝ භගවතේ කාමදේවායේ ඉන්ද්‍රායේ වසාබානායේ ඉන්ද්‍ර සංදීපන් බානායේ ක්ලීම් ක්ලීම් සම්මෝහන් බානායේ බ්ලූම් බ්ලූම් संतापन बानाये सह सह वशीकरण बानाये कंपित कंपित हुम पट स्वाहा. ओम नमो भगवते कामदेवाये इंद्राये वसाबानाये इंद्र संदीपन बानाये क्लीं क्लीं सम्मोहन बानाये ब्लूम ब्लूम संतापन बानाये सह सह वशीकरण बानाये कंपित कंपित हुम पट स्वाहा. ओम नमो भगवते कामदेवाये इंद्राये वसाबानाये इंद्र संदीपन बानाये
क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय
इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट
स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः सः वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुं पट स्वाहा ॐ नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबानाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सः
सा वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा ओम नमो भगवते कामदेवाय इंद्राय वसाबाणाय इंद्र संदीपन बाणाय क्लीं क्लीं सम्मोहन बाणाय ब्लूं ब्लूं संतापन बाणाय सह सह वशीकरण बाणाय कंपित कंपित हुम पट स्वाहा ओम नमो भगवते